bambethela ubaba wabo esiphambanweni bona bengazi senqaba ukufa bona bambethela ubaba wabo esiphambanweni bona bengazi senqaba ukufa bona bambethela ubaba wabo esiphambanweni bona bengazi senqaba ukufa thina uJesu wasifela esiphambanweni yena wasihlenga yegazi lakhe thina uJesu wasifela esiphambanweni yena wasihlenga yegazi lakhe thina uJesu wathi kithi mina ngindlela ekhaya khaya Yesulwini thina uJesu wathi kithi mina ngindlela ekhaya khaya Yesulwini bona bambethela ubaba wabo esiphambanweni bona bengazi senqaba ukufa bona bambethela ubaba wabo esiphambanweni bona bengazi senqaba ukufa laba abanye bayamphika uJesu bathi yena kayilutho yena wayekhona ekuqaleni laba abanye bayamphika uJesu bathi yena kayilutho yena wayekhona ekuqaleni labo Petru wabatshela ubaba wathi mina ngiyinkosi yamakhosi ngafa ngiyavuka labo Petru wabatshela ubaba wathi mina ngiyinkosi yamakhosi ngafa ngiyavuka bona bambethela ubaba wabo esiphambanweni bona bengazi senqaba ukufa laba bambethela ubaba wabo esiphambanweni bona bengazi senqaba ukufa uJesu wathi kithi mina ngiyinkosi yamakhosi ngafa ngiyavuka bona bambethela ubaba wabo esiphambanweni bona bengazi senqaba ukufa bona bambethela ubaba wabo esiphambanweni bona bengazi senqaba ukufa thina uJesu wasifela esiphambanweni yena wasihlenga yegazi lakhe thina uJesu wasifela esiphambanweni yena wasihlenga yegazi lakhe laba abanye bayamphika uJesu bathi yena kayilutho yena wayekhona ekuqaleni laba abanye bayamphika uJesu bathi yena kayilutho yena wayekhona ekuqaleni bona bambethela ubaba wabo esiphambanweni bona bengazi senqaba ukufa bona bambethela ubaba wabo esiphambanweni bona bengazi senqaba ukufa labo Petru wabatshela ubaba wathi mina ngiyinkosi yamakhosi ngafa ngiyavuka labo Petru wabatshela ubaba wathi mina ngiyinkosi yamakhosi ngafa ngiyavuka bona bambethela ubaba wabo esiphambanweni bona bengazi senqaba ukufa bona
sengabukufa.